Very good afternoon, Pritamjit Maitai ko. Biyanda, ngasi di Valentine Day ni na live thadong na open thadong. Yung horse yung kino si class 1 mo yun. Ang pakalem ni sa class aham ba tawag brand. Grabe ya han mo dili ko ngasi na class. Sang na ro. Because good afternoon. How's it? Basic ni ako geography ni ko ngasi dia. How's it? Afternoon thoisa mo rang them. Ngasi di ako gi kino plate class ni ko adu ngasi di Valentine Day ni na kedora. Ako student jingi kedora. Bit tai tar. Public thar ni ko. Yo. How's it? Ako ni yang di je what is environment have the hane ekta how's it? Environment have zikra bu koi anyone? Both from offline wagera reading online de were haro environment zikta bu koi haro am live mai kano hara kanu ko Manipur tum haro English ta beng bang ai taning de Manipur haro afternoon ocean yengo environment have se ke no yam live kano da haro one word definition piro what is environment? Environment have the kino akoi bada leibo posai sing natra akoi bada yare akoi ba hai jar aneo akoi ba hai bisida ke dawi akoi ni yenga du je ke dawi thawai pan bazu lei thawai pan da bazu lei leitra yarbo yai ko arana hai ru mayam je thawai pa mo igera thawai pan da bo igera pun maksibo khoi na ka khangna ga matam da ka khangnai ba environment is the sum of all living and non-living things that affect the human life hai akoi mioi bagi punsi da akai ba piba na koina negative sense khan dau nati ko positive sense khala ju yadra si jibu ke hai khangna ga ma tam da koina ka khangna re environment hai khangna ya hoi ko yam live da yung hoin question da kamai hange du yeng next thing component adi ke haige machak haibani akoi environment gi machak singje kai no haiba matam da yengo aha makana koina kai khanga living things hai living things hai bisita kai no living adi ke haige thawai pan bhai ta thawai pan ni ke da animal singani plant singani forest fishery and bird etc ma'am kai ko koina living things ko ne yarba si jibo koina to pa tam da ke haige ju khangna ga matam da biotic haige ju khangna khawai ko biotic environment next time non-living things thawai pandaba si ke lere water ising thawai pamra pande land sunlight rock and air etc moi mayam na kai kore khoina non-living things hai khangna ne non-living things se khoi atopa da ke hai khangnai abiotic hai khangna ne yaraba adari ta mano wani thora biotic hai na sana ke hai bio means live hai bani thawai pamba jingdo aru abiotic hai na kai koiba biganda thawai pandaba jing yare ko next amu yengaji atopa component da kale atmosphere hai atmosphere have ji kare sphere ahum ne khune ne na kade juma ruine ko ahum ji khanga lore atmosphere have ji kai no akhoi gi year ningjang bio nusit ki kuyom hai khangna bio yare ko si ju ke dawi ma je ke dawi non living environment natro nusit have ji thoi pamra na pande yaraba next time hydrosphere hai hydro means kari water have ni yare ana water ji ke dauge thoi pamro pandi ko sidegi ni ko hang question won khala hang ka duje munni ngo horen question nei na ba kan da khang na ba next time ke dora lithosphere have ni lithos mean ke no lithosphere hai ta no khang ga duje len ning sing bio sana ke hai ge sina ke air have na tra dedi amana kari water amana kari lithosphere hai na kari len maji ju kai gi ma ka chale ko na non living environment ma ka singe kai gi no thoi pan da bai ne ka ba Sige anta hoi ko yam lai ba poni da class 6 7 gi standard ni hai horen question da kamai na hanga ke ha du nga khanga lore next time yeng se environment ja re oi sana ke hai gre biotic hai ba ma abiotic hai ba ma
ani thona khaido ki biotic ha ba di ke dora thawai pa ma jiba ge loi khangna re ko next ngo jiba ha ba di ke doi san hai je sa ka na ti ko pambi loi singi ko si khangbi ro next time ke dora biotic ke di ka gi sana thawai pan da ge ni ko si pi me thawai pam re pan di ko adari si da ma hai ra ge man si da mo yung biotic ke staying as microorganisms and waste material from these organisms hai kya hai no mai ji khambra akoi min uba ngam da ba mahik myam li tana ko si ji ko ne kya khangna ni biotic hai khangna ni ga le ko si de gi si ma khangbi ro keno de gi hanga ka de ni hai question set la ga sem ga hang ko de ni sai de gi next component of the environment huji gi du yagre ke no example makhan makhan legre physical haibam legi physical haib jita kai no koina khangna ga tuja amuna yang ko sida sana hanjana na hapai ji kai no ha matam no na taina na takpana koina khangbana ma khangdiba question ha kodana amarom da mo ha krani physical environment kai kai singe koina atmosphere hydrosphere lithosphere singe yahora ba aduga biological na ga dorani akoi ga sagi biotic to lakrane khobra sida mo biotic to mo ke dorani producer haibam ma consumer haibam ma decomposer haibam lakrane yai ko next time ke dawi akoi environment culture and environment culture di ke haige akoi mioi bigi chana bidina cha sigum baji dam ke society ha ma society bina la le I wale economy la ni politics la ne swan khoi ko na hena khang manu huna khang mai tare producer ha biji kana la kane se plan ji ke no producer na tro consumer ha biji kana no akoi animal ji consumer na tro chumbra decomposer hai gan ke dore akoi min ubangam da ke dore microorganisms me am ke hai khana khana decomposer all these are ke ne ba component of the environment yar ba chemengas atmosphere sana atmosphere ai tari ke ni jang hai ba sana ngasai ke ni jang hai ge year haven natra ki kuyom du ne sidagi hem be khare kai mana ha ka dagi have to khang tor jengo sana haire atmosphere have si kai ne ba gaseous ki layer ma ne ba ke dog dio mana akoi si prithvi le bi ki si prithvi ne khala ji ko min ubangam manati ko si ke dore saran to badi ke dore question lag le du ne khawre ana hairi ba si ki apun ba layer je within that layer je ke dog ha ma tam layer ma cha me among le ne mane ko si layer masa masa de ne ba hayang lila sana ka du je ssc na ko layers of the atmosphere yar ba number 1 dingo troposphere kai ko troposphere have se karamba layer no hai matam da prithvi gi leimai ge khwai gi nakna ba atmosphere gi layer da kai ko ga matam da khoina troposphere ko hai ri ba mafam ji ne ba khoina ke dore where human lives and most weather occurs size mi buna leiriba amusung ke dorga matam weather di ke haige aying asagi nong chugera nungsa saga tawriba mayam ja si mayam ka de toy kam la de toy ba troposphere to horamani ko sidegi ko sala ku yaro ko hor dawni next ke ka next troposphere le gar matung na kai lani stratosphere haira ne sina second layer ne yarba adu hariba layer ji de gi hora ne ba ngasai mathak ta kakhala ga wangkhala ga ke dorani ma haija where temperature increase with height hai stratosphere gi layer ji ni ko hena wangkhala ke do ba sabe hen kala ke adu gi layer dong lan thok ka ne ke dorani ingda ne no iron man ge yeng ba mathak pa ka pa ice one gi khang ena layer hen to ki ne next time yengo mesosphere the third layer of the atmosphere where meteors burn up meteors adi ke no ono thwami chang ma thi ga ha ni ko ma ji mathak ki ta pa kan ngan bu udra khoina ui ko adu salang no mang ni mangi dra ana high ba layer ji ne bang sai meteors me am je loi burn tau dis sakthi ki ni ko sakthi pa ngam da ba sina meteors ha na mathak ta lei ngai gi pa ngai wari ni ko adu ga leimai de yore ba ma je sakso pa ngam ok da na ta di kai ko ga da gi ha ma tam da meteorite sai khang ne mas Cobra, Lemai di Oragana Gari, meteorites, Matakalagana Gari, meteors. Cobra, Yam Kama Hangani, Akogi, Karamba, atmosphere layer nova, Akogi meteors man, the Maruin of Brento region Hangaziadra. At that canina, biosphere. Dam Lady Liba, Pahoda talked in the tra. So next time, Thermosphere has a
layer the layer above the mesosphere where the temperature increase due to the absorption of ultraviolet and the X-ray hai thermosphere hai kana mathak ta lai ba akhoi gi mesosphere gi mathak ta sidana ke doge ha matam da numit ki mangan dagi akhoi thadorak da yawi ba akhoi gi ultraviolet ray amasung X-ray mayam ja subsan man hai ba layer je subsan man mara mora kana ke dorage ha matam da temperature je ke do ba kile ba ro handare hai ro not increase to rain khobra sidami yung next layer si layer ni yam maru is ionosphere hai natra sigi layer je kai de lega matam da upper atmosphere where the solar radiation ionize atom and molecules creating a layer of electron hai ba layer ji da koi gi solar radiation adi kya nungsa mangan du ni ko ma no ni khang ga da amna hai ba nungsa mangan ji gi kai won ge do ha matam da koi gi ion mayam taw le hela ne ka ba aduga ion mayam gi kana bu ji kai no sa explain tor ke ka adugi ion mayam na ke dora ga ge ha matam da let's say suppose mari yengo sidagi tawaram le ba tawaj de gi ke do no khang ga da na wave thadu ko ni tro ken ta bra sigi wave sidagi ke dora ni ada le ba ke no duna ion mayam se pa le khala je ba wave sina mu si yai ru ne ba yai de kana ke do ge ha matam da wave se mu ka da atom reflector ko ni tra let's say suppose the phone am le khala je wari sana du ni tro Smile. The next sikata na ti phone wari sana be kakta na ti ko sana ai ja. Akoi gi radio wave fighter. Akoi gi radio wave. Yan ta wi ko si ma'am. Si ke dogani kai da reflect to ko ni ko kai da to ko ba art to ko ni atari ke doni ke do khana re ko ja communication to kana dra tar hang pe khada pyq do hangra ne kamai hangya matam da atmosphere ki karam ba layer ja akhoi communication ne yamna kana bo gi hai tar kam hai ni na atmosphere hai na ja ko bro si layer ge ji one by one gen ta ba ta ga di ngo si dom ye ga si yengo atmosphere le re na tra si di ngo si da man si yeksham ba la li ni ko Sahai ke mo pe action lame hile ni troposphere le ko ham le aja troposphere ji ke hagi sana kai kai thoi hagi sida troposphere da koi all weather phenomenon ka de thoi troposphere da thoi yare ko next time kana le stratosphere le natra stratosphere da ke do ga de ge ha matam da aeroplane pai bu ji kai pai de ge ha matam da troposphere da pai bu ko ideal bai ta hoi pai bu di troposphere kano da ju troposphere da ju pai adu khwai di ideal bu di kai da wei da ga matam da stratosphere da wei ne ba kai maram gi wei di no ha matam da yengo ngasai gi troposphere ji di all weather phenomenon ji da occur ta una mar ka na khoi gi clouds me am le shal le ba clouds me am le shal man mar ka ne ke da wi convenient wei de aeroplane jing na ko hai bu di ke ai ni nong thi nong matam da nong khak lau to ka ne ke da wi crash to gi chance wang ra Sumai to dana koi gi aeroplane na pai bagi ideal keno ja layer ji kai no ha matam na kai ne ba stratosphere wa ga da ba si kakta na ti ko no khang ga da ba na no ozone nam tar ba na tra ozone layer na ozone layer ji kai de le ye na hang ta kai de le hai de ba stratosphere da hai ga da khau re ko next time kai no ha matam da mesosphere da sa na sa kai hai gi are gi ta ko metros me am ji ke da hai gi brand to ha na tro Kangore ko next time ke dei mesosphere gi mathang na kai legi thermosphere legi na tra thermosphere gi mathang na kai legi ionosphere legi na tra sida ionosphere legi do ni ko ma sida yawam dre ionosphere ke do yagi sana ions mayam sida yaw have na tro si gi ions mayam ke do bur kanai hai ge art gi lak pa ko radio waves mayam je amu art reflector pa kan mana chobo thoda ngam lo have na tra chumbra Sima Kambiro next ke the exosphere layer. Exosphere ne kari outermost layer of the atmosphere is called kari exosphere. Sidagi hek lan gadi ke the ni ngasagi wankala ke the wa ingwe hela ne. Si exosphere the ne ko thermosphere among exosphere ni taina ba sida ne ba na mano ko ne ke the satellite kai digi ma lo pahali mems. Ko bro. Yare ko. Next time yengs. Online kambu gyan tari bro ocean yari bro kari singna balai geography dinangi pamjaba subject ni na lairam gani da
Kai se kare Monica hoy Malem ngambi hoy kenoi di kai se khage Mark Neo Jingkai comment piro Ui bro Tap tai cha sala na tra koi so kar la Ngasi 14 February ne na Yengo Akoina yengadui se atmosphere ke dogi haba matamda kadam ba gas yawi kamai tawi habini ko sima khangada ba yengo sana sai horopa na ke dogi atmosphere habi ke ne hai sana nushit ki kuyom ne habna tra nushit habi ji sa kadam nushit oidun oxygen nushit ni nitrogen na si na tro kadam oidun sa kana yawge habam lagdu na tro yenga jemo sidagi yengo air composition sema yengo akoi gi atmosphere ji ke dawi gas me hamna punja laga semani nitrogen yawi adedi ke yawi oxygen yawi argon yawi atopa gas me ham yawre ko maru oina khone yenga du je ke no hama tamna nitrogen oxygen argon carbon dioxide water vapor methane nitrous oxide ozone yaina tato man very good afternoon ana Pai khade kamai na hangni hai matam da atmosphere da khwai di chang yam na yaw ba gas tu gi maming kai kawi na hang kane ba kai ha ke da noi na nitrogen yai ko ma ji kya yaw ga matam da 78% ne next kanano hai matam da oxygen ma na si da si diagram ji da kai pirami 20 khatang percent piram na tra si gi 20% je la le 20.95% hoi ga dau ne khong ba How the approximate local kya tare se 21 tadro next time ke dore carbon dioxide ti am less we ko 0.4% something ne yaw bra mana marak thana ngasi akoi gi di chana ju tatna ha do khoi di pet class ni ko adu ngasi dore public thai ngasi de yam special occasion am lai ni ko saroi budi ke dore akoi budi couple life change noi gi da base tor ga ha budi noi di pakhang lai sabi ngang tan ni ke dore ada chance law ke dore life tha bai wan ni ko noi gi next ke dore sai ozone ha budi ke no gas ni ko si gi symbol noi kamai ni O3 ni ko ka wono O2 ha ga na ke no oxygen na tro O3 ha ga di ke ne sa no ja gi da ozone way kada ko O3 di kai ne ba ozone khaw dra sa hayeng karam bai air je makhan ahum mari pyramid khudam na ga nitrogen oxygen ready ke dore carbon dioxide ka na pyramid water vapor ga na pyramid ko karam mane hena yam ge sending order descending order sintu na ha ju adro adu di noi le up to you ko yare atmosphere ga antare ko sana sana hoji takib da next year hydrosphere hai tai sana kok ta kai ni jang hai water di ke hai ge ising hai na tro yare water ma ju ke da living sing da na living sing da na living ni ko yare ma hai si da mun ne ngo mathak ta hai je hydrosphere ge definition pi ba kan da hydrosphere is the part of the earth that is made up of water hai prithvi gi Sharuk amane maje karam sharuk na matam ni ising na punsa laga sem sharuk tu bokoi nang kai khang nei hydrosphere ha khang nei mawon da yaw ji kai no ha matam da khoi gi prithvi gi lemai da lei bi ising leinung da lei bi ising yan ta ba in the year da ju lei tro kai waina manin waina the hydrosphere can be in the form of liquid vapor bana lala vapor or kari ice VAPOUR oidong na tra vapor na lale you wale ko anyway mata na kari ice ji kai no solid na tro high bi atha di kem na ti se kya ba akoi states of matter da kai legi solid liquid gas na le tro si ahum ji da exist to wanga me ka ba si jo hangabani pyq da akoi gi states of matter ahum da ke dawi 3 state ta exist to wanga ma poto kai no ha ta kai ha ke da ba water lor Yaubra. Next time yang aja examples of hydrosphere si dia lai yang amji ocean, river, lake, clouds, glacier, permafrost, ready groundwater, atmospheric water vapor si amji ke doge ham matam all these are example of kai ne ba hydrosphere ne. Khangore ko
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯥ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯀꯩ ꯄꯤ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯄꯤ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯑꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯂꯩꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯪꯍꯟꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯂꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯀꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯣ ꯑꯣꯁꯤꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯁꯤꯟꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3 ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯈꯜꯂꯨꯅ ꯍꯪꯉꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯅꯤꯗꯁ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯤꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯃꯩ ꯁꯨꯡꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯁꯦ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯣꯔ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯍꯥꯏꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯌꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯔꯅꯤ ꯚꯦꯄꯔ ꯑꯣꯜꯂꯅꯤ ꯚꯦꯄꯔ ꯑꯣꯟꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯏꯪꯊꯔꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯑꯣꯜꯂ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯁꯥꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯦꯟ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗꯒꯤ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯕꯨ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯗ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯏज ꯗ ꯔꯤꯖꯤꯠ outermost layer of the earth that includes the crust and upper mantle ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩ ꯀ꯭ꯔꯁ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯦꯌꯔ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟꯇꯥꯜ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯥꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯞꯄꯔ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯦꯁꯊꯣꯅꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯀꯦꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯁ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯜꯂꯣꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯂꯦꯌꯔ ꯗꯦꯠ ꯁꯤꯠ ꯑꯕꯞ ꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯦꯁꯊꯣꯅꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯔꯅ ꯎꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯁꯊꯣꯅꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯅ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯨꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯊꯣꯅꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯟꯇꯥꯜ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯑꯞꯄꯔ ꯃꯦꯟꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯪꯉꯣꯏꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯔꯗꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯂꯤꯊꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ which refers to the rough surface of the earth ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯣ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯥꯟ ꯍꯪꯉꯣꯏ ꯁꯤꯃ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯅꯤꯀꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯃꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯁꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯪꯐꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯅꯩ ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯅꯦꯕ ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯤꯊꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯁꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯁꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯁꯥꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯈꯤꯕꯁꯦ
ocean gi manung le bije sigi layer jam lai roidu sida sina ke kawgre ha matam da oceanic kaune oceanic lithosphere ha khangna ne ba ko aduga sigi crust kangphan gi lam sona kana le continent gi le bije sina ke ha khangna ne ba khoina continent sa khangna ne continental kari lithosphere ha ta ya horabra sima yengo aduga amagam ta ke ngo ngasai gi hai riba sida yengaji sa yak la gi sida si kangphan lam ni khalaji ko sina sina kaino ocean ne khalaji ba sa ma sida ju ke ha ge le keno na tro se lithosphere na tro se kamba lithosphere no ocean na tro se yare ko sina kaino land na tro na ta ke ha ju khangna ba sa na continental ha gi dro yara ba noina khangada bamna haiba continental lithosphere di karam ba mineral punjalaga sem maruina ni ko mayam di awni ko karam ba punjalaga sem ge haba matamna sumaina ningjalu sial na ningyango sial haibi ge thadi si4 kari silica yara ba l for aluminum man khangjalo khangobra yai ko hayeng pekhada ha ka duni akhoi gi continental lithosphere ja karam ba mineral muna marang kaina yaugi hai tari ke ha do noina sial hai bi ge thadi kai ne ba samu ja gi do silica ga aluminum ga ni hena marang kaina yawe khangor ba hantak hangi bani ko hantak ki 2025 ki gd gi da hangi bani next nam ke doi oceanic lithosphere nam le hai da sana sidana kai hai ni jeng view hai matam da sima na ni jeng Sima hagan kari silica aduga sina kari magnesium hai tar kho bro chuman oceanic lithosphere na kana na maru ni yawe ba sima aduga geno dana continental lithosphere na ka yawe sa ho jagi da sial hai badi kari silica ga aluminum chuman technical san ai ja okay sizu yaw ko kay minerals me am yaw ga tar sizu yaw silicon ready iron magnesium aluminum sodium potassium me am yaw re ko sa maru ne hena yaw budu ni ko sanu ji hagi bdo yare mathang de ngo ma je kari punjalaga akoi lithosphere gi composition je kai no hai ta ga de ngo number 1 da crust layer ni mathang ne kari upper mantle yare ko smai khambiro mathang da hujik si le gi je de crust layer ni ko mathang ne kai le di no mental le duni ko mental le ke la ka duni core la ka duni core ji de ke do yo khona ani thona khai dro kani inner core ha ba ma outer core ha ba ma likewise mental is upper mental lower mental and smai khai dro kani khanga ba aru core rom na sum changge le ke do rani density hen kalani sabai sang hen kalani khanga ba yare sang ji ta nei na give to see yare to oceanic lithosphere ha ba ma continental lithosphere ha ba ma le ha ge do sana Yarba, Kauran. Next thing, biosphere. Jingo. Sana nga sa ke hagi sida mun yang jiko ta piktak ni la ke si kai ne ba sana atmosphere. Haran ni nagidro. Aham ba ko. Next ta kai le gre karam le gi sana. Matak kai le gi hydrosphere laitro. Matak kai le gi sana ju ni nagi bdo. Lithosphere na tro. Yarba maina ke dore akhoi sphere ka legre ba sanu jagi da ahum legre ko atare next amu yenga je ke ngano sina atmosphere ni sina gari hydrosphere ni haraji sina gari lithosphere haraji yan tau bra si sphere ahum ji common noi ba jaga am yaw yaw de kai de yaw si le ko si le tro si jaga pulap sa si bo ko ne ka khana ga am tam da biosphere ha khana understand tau bra explain to ka din gasai akhoi na akhoi mioi ba hekta hai jine mioi ba khoi ja lithosphere da khata hing ba ya bro ya di ko kai de ka tai
hydrosphere ju daka tai atmosphere ju daka ta dra adidi pambi hai je ba pambi ju ke doga matam da hydrosphere are khatang hingba yabra yadi kai daka tai ahum makhi daka ta dra sumai tawduna akhoi gi zone ahum jigi common oi ba thawai pamba basingna leiba ngamba jaga do adu khone ke ha khangne ba biosphere ha khangne khobra am lai bu logic ni ko sigi diagram je mit chong tholo ko heng kano bai khara hang tha ga jo ata ga di maji karam mano maji khoi gi sphere mani karam sphere thawai pamba jiba pamana leiba ngamba hai tare ko kaudro kawroi ko ani ngo maji ke hare biosphere have is kaino it is a part of the art that support life hai kai ge thawai hingan bangamba sphere part saruk to art ki saruk tu bo khoi na ke ai khang nei biosphere hai khang nei ham na ta kadai bu ko ko ge have sana diagram ta kre ko sima khambiro it includes all living things and their interaction with the environment hai akhoi na mongon kai kai yauge ha matam na kai dawra akhoi thawai pamba jiba pamba sing amasung makhoi akoi bu lei ba interactions me am do pulap interaction andi kai ga amaga pau photo phaujin tawna bu ni ko exam date 19 the lay good attempt question kya mu to target selection chance lay 50 adu main to biro ko 50 not the target upai lay roi ko yem biro what is the biosphere biosphere ha bisi kaino sanu jik ta hai gre ko thoi pama jiba pama mayam na leiba ngam do adu bo khoina kya khangna ra biosphere yare kai chen gi ji ko mai ja all plants and animals and the microorganism the deepest root system of the trees the dark environment of the ocean trains da manung gi duni ko adi lush rainforest akoi rainforest manung leiba nong yam su bom pham da hauri ba pambi jing leiba mayam adi ke dare high mountain top these are all these are the no ha matam da biosphere ne kai gi no thoi pama jiba loi leiba ngam dro khudam na kan aruba ocean gi manung ju ke dawi sangang letro pambi jing hodro sigum jibu khoina ke moi ji ke no ultimately life pandro bai wodi ke hai sana life hai gidro thawai pam jibu pam na leibam ngam phom do ke hai ke pulap samjal la sana biosphere hai gi bo natro yar next mo yang yar ba kai chengi atmosphere ju salani sing ju salani lien ju salani sigi sphere jibu ka khangna basana biosphere hai khangna ri yo human environment habadi kaino sida kitang broad where ni ko sida na idea ja karam mono ha mata no maji kaino physical environment ni social economic condition that affect the people's life ai ahoi gi miyoi be gi pusi mahing da kai ba piri ba hong pi hal libal lairi ba mayam ja sibo khoina human environment ching human environment ji du ke dawni ahoi da huji lai natural environment jaw kani at the same time artificial structures mayam yaw kani pura dalan lady ke dawre chana thakna ba hotels mayam lady school lo letro si mayam pulap sing jila kana ke daw kani ba khona human environment hai khangna ne yawe na yengo human environment ke yawre number 1 na ke do natural environment ni san sai mathak nei na gi bu khai ko artificial environment hai ga ne ke dawre akoi miyoi bana sem bai tar kudam moi na kan ne cities road ka je miyoi bana sem ngak na tro si maya mathak na ka social environment huji akoi na lai ba amaga society da mai gi chana bi kana chana kangon mayam puna lai min ro kudam moi na kan moi tai society ga khoi tribal society ga khena ro da si mayam lai ba mayam je si jibu khoi na kai hai khang nai social environment hai khang na ne next ke da wa economic environment hai economic environment economy di kya hai semilon hai bana tra akoi standards of living akoi thabak tawba mi nga ta lebe ya gadro thabak tawu ju leini tawda ju leini natro si mayam leiri ba mayam ja sibun ke ai khangna ne koina economic environment hai khangna ne ana human environment interaction hai bi ga thadi mathak ta pi gi ba mai components mayam ja amaga phawjin tawna ga akoi mai saukhat na ba nungai na ba leibudo adu bo koina ke ai khangna ga matam da human environment interaction hai khangna ne kaura yaw bro yengo human environment lo yaw economy ma pura da la no yaw ga ha tu sana culture and environment lo yaw ra ni yaw bra yaw ko online kambu my day online kambu ya bro
neo ya bro kangoi ko yam lai na sidagi hena kuptha badi sa leram gadong man de ko sa aina khanjaba kanda exam gi de ko yam si kuptha gadi ga dore noi boring sura ne kuptha ga hen ta jai ko ade angang ma chare ke dore a for apple b for banana ta ko do mai la ne khambra sida enough for re si foundation ji kangoi ko thoi cha marang them bai ko yango ata ga di koi question tau ji ko yare okay adi question tau ji ko khoi question lom do mai won jala ji yare ko osin question yenga ji ko ma hai MTS ki no 2023 da hangi ni ko SSC which is not natural ecosystem hai natural di ki hai ge mahausa hai na tro mahausa de lei ko mahausa na pithom ba ecosystem nat ta ba hang mane se yam lai dra kai we ni se dija se mahausa na pithom na tra forest se mahausa na pithom na tra ready ke dawi si ju mahausa na pithom na tra ta di ke very good neo one gi ke no b aquarium adi nga yong na ba khoi na decoration wona tham na tro glass na khajal laga siam ba do very good sagar ha di jo si di samudra hai ne yare na ocean hai ju jam samana si da ocean na hai ma ju ya khong bro si ke no mahausa de na tro ocean le mi ji bo chome Solomon hobby jam sagar khangem ba ke we du no b we du ni ko very good Malengam very good. Next we yeng see lithosphere is made up of a lithosphere have a kari na punjal ga same ocean b ya thank you question number 2 taro lithosphere have ni ko ke we dino online kangbu haibiro 20 gi b very good chumi ko lithosphere have is ke no rocks di ke ga cho ba nunga cho bu ni ko khang le ko mineral ngi sai mineral nei na gi dro soil di ke no akhoi nu ju uri ba po chai tha ba de si na ri ba si ji ke no soil ne si soil ji kai di we na ma tam da ultimately kai di we no rocks ti we ne matung ni kai da ra kan aduna next ke no da tau ji ko to next time you who interact with the environment and modified it according to their needs hai kanana khoi gi environment ga interact tawre aduga ke dawi ma gi darka wi gi matung ni ma modify tau gi like ko si ke we du se inimen we gro we le ko ke we ni immense we ni ya ho ba 3 gi ya ho le ko 3 gi b ya re ma le ngam bi 2 gi b ya re 3 gi ju ke no 3 gi ju ka ri 3 gi di b na te sorry c we ga da ba ko 3 gi c neo mai tai c ya re Sida mo hairo stenographer SSC 2023 da hangini moneo yenga hairo ko mai ji ke no all the changes of the climate and the weather take place in which ke hage layer have na tro ke we do know 4gi b very good 4gi b ke we ni troposphere we ni hydrosana yai ko yare 4gi b yare next time yo CGL 2022 da hangi ko yeng mai how much percentage of the oxygen khara da na ke do ga matam da CJ ke dowi nitrogen na hangu jai ko kain ko ma hai atmosphere da koi oxygen ki percentage se
kaya yaugi CGL 2023 hangini yam line hangi ko pahauda target to kadini ko si kay wega daba sana nga sahi do 20.95% have na tro yarba si approximate loksha lo du tari kay tare 21 tadro 21% na tro kay tare option number C yarba aduga nitrogen haya magana kay wega daba 78% hay ko sana aduga carbon dioxide haya magana kay 0.4 have na tro yarba water vapor haya magana sana kay hay 1% ni ko 1% something ni yaw is yai ko si mayam ni khangbiyo yari ko Sige kay tare C ni ko next question number 6 which of the following layout atmosphere means regions of the mixing have mixing na di kay hage yansin na ba have ni kara moi dong wale guess toro khana ro munna ngasai sana explain to yo mayam do adu nei na kan da tharo lithosphere di word right 6 ki B 6 ki B hainaro tay rahul now rem 6 ki kay wega da B ko B khangi ko mixing hai tari kai khanga da ba akoi gi kai hai ni B we troposphere we ga dam kai gi no ngasai gi weather phenomenon ma thui ham na tru sana kai da thui ai ge troposphere da thui ham na tro very good sabung bong malenga mi 6 ki B yare saben da mu yenga ji yamda tari kai khot ka da ge sine luris ke kharam ge ma hai help in the radio transmission and hai ge sana ga sa kai hai ionosphere hai gi na ta sometimes when khanga da bom si ke dawi thermosphere ji ke do ga matam da ke dawi ionosphere hai na bu ju yawe bu ko khanga ba ada si ke we ni si we ka dro si we roi ko si we ga ra we roi kai we ni very good ocean 7 gi B ni ko rahul nawem 7 gi B chumi ko kaugunu ko heng ionosphere yo mo na kari ionosphere khotpi ro ko thermosphere yo mo ju ke dore thermosphere ko chamai chumme ko ni mo next time yings gas is necessary between the natural and the human environment mun khalaga aj ki आज के हारो आज के खंगदे माइज क्या है नो gas is necessary between the natural and the human environment मौसा की लेरमी पोर्तुगा अखोई की human environment जी का केदोगा हम मतम ना केदोगो मथौ तायब केनो मथौ ताय सिनी जियो की जी लाइक रिकमेंड तो मोबाइल जियो की दी केनो तो जियो की दी लाइक ले नो केनो तो अखोई एनसीईआरटी की ने क्लास 10 दे ने तुये पोके अदु लोय पारो यारे दो याई ना नियो माय डियर आइट की ए चुमी को लोय चुमी पिरे मैम जे कंगलई केनो कंगलई फादर हाइब्रो केनो हाइरी के परफेक्ट बैलेंस होय गदौने खंगबो हाइबदी चप चप मानना केनो तौमिना गदौने परफेक्ट अदि के हाइ अमत एवरीथिंग गुड वे दु नत्रा अदुना केदौरानी परफेक्ट वे इम्परफेक्ट वे यादे परफेक्ट इन बैलेंस वे यादे को इम्परफेक्ट इम्बैलेंस यादे सिने हम केन यागेदरे खंगोय को राहुल मिस्टर राहुल याई को से ना एग्जाम तौरबो अदाई सि कै तानी परफेक्ट बैलेंस वे होगदो खंगोब्रा खंगोई को याई को गनो ऑनलाइन कांगबो सि के वेगदबा परफेक्ट बैलेंस वेगदौनी को अमुकजो हाइगे नखोइना लाइक रिकमेंड तोरम हाइजे अतोपा हेना गनो तौनु होय नोइना कॉलेज की वेगना अमरोम सरखनी को साना हाइना जस्ट एग्जामिनेशन ददी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दमकता नोइना जियो की लाइक येंगा हाइ तागदी NCERT की के दबा क्लास
10 dagina 12 faugi geography do adu dum naina biro well and good yar enough for them ne yarba aduga amaga muta ke kitang UPSC level gi dana kamai to gadagi ha matam da JC liong na khoi gi ai bom lebini writer ma magi physical geography re human geography mam lebini ko sigum adugi like to noina prefer to bi bu jai ko yare si yare ko question number ke 9 nom yengs what do plants and animal kingdom make together Pambi amasung animal hai tare ko pulo punja lagana kai sem gi sinwais kai sem de no haro kai wai ni anyone online lag pa hore answer lag pa hore ate hero Solomon lae answer lae Ocean lae Koro ju lae Koro kupak chani ya kupak di hauk tabni tar si ke ta 9 ki ta re very good e ni ko biosphere plan as ultimately ke daw ge thoi pan ro animal ji ke no thoi pam na tro sana ga sai ke ha ge thoi pam ji ba pam na pula punjala kan kai se me agi sana biosphere se me hydro last question for today yengo 2025 GD hoji 25 ngang na na to gi du ni ko yengo ho the continents are mainly composed of continent ji kai na maru na sem gi sana sai kai hai gi sialanam hai gi dra sana ga sai kai hai lithosphere da makhana ni le hai ko amana kari continental lithosphere hai bama amana kari amana ocean hai bana tro yai ko sidana kai maru na yaw bu kai ne hai gi sana sial hai bi ga thadi kari silica and aluminum hai bani ko ke ocean na ke hai sima hai bi kai hai sana silica and magnesium hai bana tra question ji da hangai ji kai hai no ma hai je kai gino hangi continent gi hang na tro continent di kai silica and aluminum oi na tro ata gadi 10 gi kai we ni b oi na tro how ba khoi ko sumai class ngai ba ngai to ka mai to ga yai ko aduga amaga haige akoi gi viewer jing akoi gi course kai course oi na ma tam da pet course ni ko khoi gi kai ne ba pet course ni aduna sida amaga haige February manjibok ta khoina join to biba taraga di kana gumba sagi class se nungai adu makhata na yaujage hai taraga di akoi gi outsider hai tare newcomer maruina akoi gi hana gi student oi da jingi di ke dawre February thajibok ki manung da join to taraga di 1500 oi ni ko akoi keno je price se aduga course na ke doge ha matam da 1 year oi kani ko kan tai ko san hai ja sahi ma gi course oi kani foundation ni na aduga kai gumba February manji matung da yaw ko taraga di akoi gi 2500 oi kani ko course se aduga akoi gi hana digi akoi gi student oi le raba singi na ke dawra akoi gi di only 500 rupees ka tang oi ni ko yai na 500 rupees de yam thina minimum amount ni ko yeng ji ko sana akoi na chahi ma ji ki dawe 365 days na tro sari ja let's say suppose suti ga loi kai to ka 300 tawre khala je ba numit chohum tawre khala je ba ko songa sida ke dawre akoi chohum ji na ke dawe divide taw ji yam thina minimum amount ore ko lai wai sumai to na khoi gi 1500 sida ke dawi chohum na divide to tari ke na lupa manga na tro ta du ja no mo gi lupa manga ne lupa manga ji yam minimum amount ne ba ko adu bo khoi yam na serious we student jing ko akoi full pay to jaraga akoi gi regular advance we ba course ti yaw bo ngam jadi sa adu bu sumai to na ke dora akoi gi minimum amount na paisa thi jara kan akoi yaw janing ha ba angang jing leiraga di ko adum yauksan biro contact toksan biro sala amuka haijera mage sa gi phone number je keno da bu ji yaurabani ahan bada 9650885124 yai ko
ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯗꯦꯠ 14 ꯌꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ 20 ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ 14 ꯗꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯀꯌꯥꯕ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯔꯨꯄꯤꯁ 1500 ꯌꯥꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯔꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯦꯟꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯀꯔꯤ ꯔꯨꯄꯤꯁ 500 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯌꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯀꯧꯔꯣ ꯁꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯍꯧꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤꯅꯦꯅ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯦꯔꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯅꯝꯃꯤꯕ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯕ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯏꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯩ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯁꯤꯅꯤ 1 ꯏꯌꯔ ꯍꯥꯏꯒꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯨꯊꯠꯂꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ